15 декабр дар ҷаласаи 16 кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО ки дар шаҳри Париж тариқи онлайн баргузор гардид, номинаи Фалак ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият расман ворид шуд. Ин хабар боиси хушҳоливу фараҳмандии тамоми сокинони Тоҷикистон, хоса аҳли санъату ҳунар гардид. ҳамкоронамон мавзӯъро шарҳ медиҳанд. барои онҳое ки ҷодаи фалаксароиро интихоб кардаву аз рӯи ҳамин ихтисос касбомӯзӣ доранд дохилшавии жанри мусиқавии фалак ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият сабаби дигаре гардед ки ҳамин ҷодаро хубтар омӯхтаву то анҷоми таҳсил мутахассиси воқеӣ гарданд, зеро маҳз онҳо идома диҳандаи ҳамин ҳунариянд ки аз ҳазорсолаҳо пеш мерос гирифтанду он имрӯз чун арзиши умумии инсонӣ эътироф гардед. яъне фурсатест ки башарият донад то ин ҷузъи фарҳанги мо чӣ арзиш дорад, кадом ғояро фарогир аст ва оғози пайдоишаш аз куҷост. фарҳангшиносон мегӯянд ки фалак моли 100-200 сола нест, балки таърихаш ба ҳазорсолаҳо пайванд асту молест ки танҳо ва танҳо ба мардуми тоҷик вобаста аст. фалак на танҳо жанри мусиқист, балки фалсафаи ҳаёт аст. фалакхонӣ яке аз падидаҳои нодиртарини фарҳанги мо аз он нуқтаи назар аст ки ягон миллати дигар дар ягон забони дигар фалакхонӣ нест. танҳо дар тоҷикистон, дар байни тоҷикони шимоли афғонистон, дар болооби зарафшон, дар хатлон, дар исфара, дар истравшан, амон нақшхониҳои исфара, нақшхониҳои истравшан ин як паҳлӯи як ҷанбаи хоси ҳамин фалакхонӣ мебошад. ё рубоиёти масчо дар баробари он ки барои чи ЮНЕСКО талаб мекунад ки мардум шинос шаванд, мардуми олам шинос шаванд. медонед дар мусиқии фалакхонӣ асрори хеле зиёди бадиӣ, эстетикӣ, таърихӣ, фалсафӣ ниҳон аст. чӣ гуна мардуми мо аз қадимулайём ба воситаи омӯхтани илм ба хуршед, ба омадани наврӯз, ба иваз шудани фаслҳои сол, ба ҳамин ҳодисаҳои табиат, силсилаҳои фаслҳои табиат сурудҳои махсус бахшиданд, аз ҷумла сурудҳои фалакхонӣ ё худ ниёиш кардан ба осмон, муроҷиат кардан ба осмон, аз тақдир, аз қисмат, бо орзуҳо, бо ниятҳо, ҳамин мазмуни фалак аст. ҳамаи инро вақте ки оламиён мешиносанд, эътибори фарҳанги тоҷик, тамаддуни тоҷик барои онҳо шиностар мешавад, наздиктар шинос мешавад. солҳо гузаштанд, давраву марҳилаҳои гуногуни таърихӣ омаданд. таваҷҷӯҳ ва андеша ҳам дар бораи фарҳангу ҳунар ҳар гуна буд. аммо фалаки асил буд то ин замон новобаста аз бархӯрдҳои давраҳои гуногун ба мерос расид. ба насле ки ҳоло барои идомааш аз ҳама бештару бештар азму талош дорад. фарҳангшиносон барои назаранд ки наздик будани фалак ба дили мардуми тоҷик ва мардумӣ будани ин жанр асосан боис ба он гардид ки он то ба меросбарони имрӯзааш омада расид. ҳоло он ки имтиҳону бархӯрдҳои содаву осон ҳам набуд дар ин ҷода. ин як жанре ҳаст ки халқ ин жанрро ҳам дар тӯю сур, ҳам дар мотам, ина ҳам дар ҳолати ғамгин будан, дар ҳолати маҳзунӣ, дар ҳолати ғарибӣ, дар тамоми ҳолат бо мардум буд ва мардум то имрӯз ҳамин равияро пеш бурда истодааст. ва мардум фалак ҳам дард дорад, ишқ дорад, сӯзиш дорад, нашъунамо дорад ва ин ягона жанре ҳаст ки дар ҳолати афзоиш аст, дар ҳолати инкишоф аст. яъне ки ин аз халқ мебарояд, ҳар як ҳунарманд як чизе меофарад, ҳунарманди оянда боз як чизи дигарро меофарад ва ба насли дигар бурда мерасонад. санъатшиносон фалакро асоси пайдоиши мусиқии суннатии миллӣ низ медонанд. аз он ки таърихи хеле қадим дорад ва исботе ҳам барои кӯҳантамаддун будани мардуми тоҷик аст, бар он боваранд ки дар пояи фалак системаи мусиқии миллии тоҷик рушд кардааст. фалак дар тамоми вазъияти ҳаёту паёмадҳои зиндагӣ дар дили мардуми тоҷик ҷойгир буд ва василаи баёни ҳолати рӯҳиву равонии мардум низ буд. аз он ки арзиши таърихӣ дошт, моҳияти барои тамоми башариятро соҳиб буд, имрӯз мавқеи байналмилалиро касб кард. ин эътироф ҳам дар пояи таҳқиқотҳои зиёд ва омӯзиши ҳамаҷониба ба миён омаду фалак мардумиву қадимӣ ва арзишманд будани худро собит сохт. дар талаботи худи ҳамин ЮНЕСКО гуфта шудааст ки
он намунае ки он падидае ки пешниҳод мегардад бояд аз доираи ин ё он миллат ё минтақа берун баромада бошад. мо имрӯз медонем ки дар воқеъ фалак ҳамчун як падидаи фарҳангӣ ҳамчун як падидаи олии мусиқӣ ба тамоми минтақаҳои осиёи миёна, осиёи марказӣ, ба хориҷа, ба аврупо, ба амрико аллакай ошно шуд, яъне аз доираи минтақаи худамо баромад. талаботи дигари ЮНЕСКО дар он буд ки мазмуни ҳамин сурудҳо, мазмуни ҳамин фалакхониҳо бояд орзу, омолу ниятҳои аҳли башарро ифода карда тавонад, на танҳо ин ё он миллатро. мо мебинем ки дар рубоиҳотхониҳои фалак, умуман дар оҳангҳои фалак, дар мазмуни ин рубоиҳо ҳикматҳои умуми башарӣ хеле зиёд дучор мешаванд. фалак акнун аз як доира ва қавму миллат моҳияти бештарро касб кард ва чун мероси умумии инсонӣ эътироф гардид. аммо фарҳангшиносон мегӯянд ки ин анҷом нест, балки оғозест ки масъулияти бештарро бар дӯши меросдорони ин жанр мегузорад, то онҳо ҳамин арзишро ба башарият бештар омӯзонанду аз таъриху моҳияташ зиёдтар ҳамагонро бохабар созанд. дар ин росто нақши чунин касбомӯзону фалаксароёни оянда ки ҳоло пай омӯзишанд муҳиму калидӣ хоҳад буд. дар донишгоҳи миллии тоҷикистон бо ибтикори факултети молиявию иқтисодӣ дар доираи барномаи ҷумҳуриявии стратегияи муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 вохӯрии намояндагони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо устодону донишҷӯёни ин муассисаи олии таълимии кишвар баргузор гардид. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. намояндагони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи иҷрои стратегияи муқовимат бо коррупсия ин навбат бо кормандону донишҷӯёни донишгоҳи миллии тоҷикистон мулоқот намуданд. зимни вохӯрии иштирокчиён доир ба хавфу омилҳои ин амали номатлуб ибрози назар намуда таъкид доштанд ки коррупсия чун зуҳуроти номатлуб дар ҷаҳони мутамаддин ба як проблемаи глобалӣ табдил ёфта, имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ бо ҳар роҳу восита кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки пеши роҳи онро гиранд. зикр гардид ки муқовимат бо коррупсия ва паст кардани сатҳи он аз муборизаи дастаҷамона, савияи баланди маърифати ҳуқуқии зидди коррупсионӣ ва шуурнокии ҳар як фарди ҷомеа вобастагӣ дорад. тибқи нақша чорабиниҳои донишгоҳ нишасти илмӣ бо кормандони агентии назорати давлатии молиявии мубориза бо коррупсия доир гардид ки дар нишасти мазкур кормандони агентии назорати давлатии молиявии мубориза ба коррупсия қайд намуданд ки имрӯзҳо дар давлати азизи мо сатҳи ҷинояткорӣ аз ҷониби ришвагирӣ чун даст задан ба амалҳои коррупсионӣ хеле кам ба назар мерасад. амалҳои коррупсионӣ дар ҷомеа ин амалҳои номатлуб дониста мешавад ва ҳатто хатар ҳам гӯем фаромӯш намесозем, чунки як хатои хурдакак метавонад ки инсонро ба як роҳе бубарад ва дар ҳаёт онҳо ба пушаймонӣ даст мезананд ва имрӯз чунин амалҳо кам ба назар мерасад ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки аҳолии тоҷикистон ва хусусан ҷавонон бархурдоранд аз чунин амалҳое ки даст назаданд ба амалҳои коррупсионӣ ва амалҳои зиште ки ба оқибатҳои манфӣ оварда мерасонад. таъкид гардид ки солҳои охир дар ҷумҳурии тоҷикистон масоили коррупсия ҳамчун як падидаи номатлуб ҷомеаи имрӯза ба хусус аъзоёни солим ва қувваҳои пешқадами онро ба ташвиш овардааст. аз ин рӯ коррупсия дар пешрафти ҷомеаи тоҷикистон яке аз монеаҳои хеле ҷиддӣ буда мо бояд тамоми омилҳо ва сабабҳои зуҳури коррупсияро ҳамаҷониба таҳлил намоем ва тамоми қувваҳои солими ҷомеаро барои пешгирии ин амали номатлуб ва поён овардани шиддати он сафарбар созем. дар баробари ин барои паст намудани шиддати омилҳои коррупсионӣ зарур аст ки иштироки боз ҳам фаъолтари ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ин самт таъмин гардида нисбат ба амалҳои коррупсионӣ фазои воқеан оштинопазир фароҳам оварда шавад, таъкид гардид дар ҳамоиш. ҷумҳурии тоҷикистон дорои захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ бо иқтидори 527 миллиард киловаттсоат нерӯи барқ мебошад. дар баробари ин дар кишвар иқтидори бузурги нерӯи офтобӣ, шамолӣ ва дигар навъҳои манбаъҳои барқароршавандаи энергия мавҷуд аст. нерӯгоҳи барқи обии хурд дар дараи ширкенти шаҳри Турсунзода имрӯзҳо минтақаҳои дурдастро бо қувваи барқ таъмин менамояд. мавзӯъро ҳамкоронамон Хуршед Ҳалимов ва Соибнур Абдурасулов аз шаҳри Турсунзода идома медиҳанд.
дар мамлакат бо ҷалби сармоягузориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, бонки исломии рушд, ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик ва сармоягузорони ватанӣ нерӯгоҳҳои барқии обии хурд сохта ба истифода дода шудааст, ки фаъолияти он мунтазам мебошад. дар ҷамоати деҳоти Работи шаҳри Турсунзода нерӯгоҳи барқии обии хурди Ширкен аз тарафи ҳукумати мамлакат ва бонки исломии рушд соли 2009 аз нав барқарор карда шуд, ки он имрӯз бо иқтидори 576 киловатт-соат ба аҳолии 3 деҳа, як муассисаи таълимӣ, як бунгоҳи тиббӣ ва ба муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои шаҳри Турсунзода қувваи барқи доимӣ мерасонад. моҳи марти соли 2011 нерӯгоҳи хурди Ширкен ба фаъолият шурӯъ менамояд. то ҳол дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад. асосан нерӯгоҳ ман ҳамин аз деҳоҳои гирди атрофи нерӯгоҳ ман деҳаҳои Асбоб, Ширкен ман бо қувваи барқ нерӯгоҳ таъмин мебошад. шабона рӯзӣ бемасъулият, бе ягон маҳдудият. аз аввали фаъолияти нерӯгоҳ то ҳол зиёда аз қариб 6 миллион киловатт-соат қувваи барқ истеҳсол шудааст дар нерӯгоҳ. соли гузашта бевосита бо ҳамин дастгирии раиси ширкат мо ман ҳамин нерӯгоҳ ҳавзи нерӯгоҳро як қисми нерӯгоҳро тоза намуда барои бехатарии аҳолӣ, барои ман ҳамин захира намудани фаъолияти бе маҳдудияти нерӯгоҳ мо ба итмом расондем. шабакаҳои барқи шаҳри Турсунзода баҳри фаъолияти мунтазам ва таъмини бемайлуни барқ ба аҳолии шаҳр, корхонаҳои истеҳсоли он ва иншоотҳои иҷтимоӣ ба мисоли муассисаҳои таълимӣ, боғчаҳои бачагона ва муассисаҳои тандурустӣ бо қувваи барқ корҳои назаррасро ба анҷом расонидааст. мо кормандаи шабакаҳои барқи Турсунзода шабу рӯз дар фаъолияти корӣ ҳастем. гурӯҳи таъмирӣ ва гурӯҳи фаврии танзимгарӣ дорем, ки аҳолиро бо қувваи барқи доимӣ таъмин менамоем. нерӯгоҳи барқи хуби Ширкен ки 576 киловатт-соат ки дар ҳудуди ҷамоати Равод мебошад, аҳолӣ дар гирди атрофи аҳолӣ будагӣ аз он қувваи барқи доимӣ мегиранд. шабонарӯз ба қувваи барқи доимӣ таъмин аст, ки мо кормандаи шабакаи барқи Турсунзода ҳамарӯза аз худи роҳбари корхона ва сармуҳандис ва тамоми кормандони шабакаи барқи Турсунзода шабонарӯз дар фаъолияти корӣ ҳастем, дар назорати роҳбари корхона ҳастем, ки аҳолиро бо қувваи барқи хушсифат бе ягон садамони технологӣ бо қувваи барқи доимӣ таъмин мекунем. масъулини шабакаҳои барқи Турсунзода ба хотири аз байн бурдани сарборӣ ва баландбардоштани сифати таъминот бо қувваи барқ таҷҳизоти нав ворид намуда, ҳамзамон трансформаторҳои деҳотро аз таъмир бароварданд. ба шарофати пайваст кардани муассисаҳои таълимиву тандурустӣ ва дигар иншооти пойтахти мамлакат бо системаи ягонаи гармидиҳӣ дар ин самт мушкилот мавҷуд нест. зимнан ба ғайр аз ин ҳамаи соҳаҳои иҷтимоӣ бо маводҳои зарури вобаста ба зимистонгузаронӣ дастрасӣ доранд. гузориши навбатӣ аз фаъолияти кӯдакистонҳои пойтахт дар давраи сармо омода гардидааст. таваҷҷӯҳ кунед. дар мамлакат вобаста ба гузарондани зимистони имсола аллакай омодагиҳо ба барвақтӣ дида шуда тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии кишвар бо лавозимотҳои зарурӣ таъмин гардиданд. аз ҷумла дар шаҳри Душанбе вобаста ба ин ситоди махсус ташкил шуда тамоми муассисаҳои таълимию тиббӣ бо маводҳои сӯхту зидди лағжиш дастрасӣ пайдо намуданд. хусусан вазъ дар кӯдакистонҳои шаҳри Душанбе дар ҳоли хуб қарор дошта, анқариб ҳамаи онҳо бо системаи ягонаи гармидиҳӣ мутамарказ пайваст мебошад. дар ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 4 ноҳияи Исмоили Сомонӣ 14 гурӯҳ бо забонҳои русӣ, англисӣ ва забони модарӣ тибқи нақша фаъолият мекунад. ҳамаи гурӯҳҳо бо шабакаи ягонаи гармидиҳӣ пайваст мебошад. инчунин хом, ҳезум, намак аз ҷумла маводҳои сӯзишворӣ захира дорем. боварӣ дорем, ки зимистони имсоларо бо сари баланд мегузаронем. ба иттилои роҳбарияти шӯъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ Лола Одилбекова, дар ҳудуди ноҳия то кунун 34 кӯдакистон як маркази инкишофи кӯдак бо фарогирии 3928 кӯдак фаъолият менамоянд, ки ҳамагии онҳо тариқи системаи ягонаи гармидиҳӣ гарм нигоҳ дошта мешаванд. аз он ки тамоми муассисаҳои томактабии шаҳри Душанбе ба системаи ягонаи мутамарказу бо лерҳои барқию ангиштӣ пайваст аст, мушкилот дар самти гузарондани зимистон вуҷуд надорад. масъалаи захираи ғизо дар боғчаҳо низ аз мавзӯъҳои аввалин дараҷа аст, ки зери назорати бевоситаи мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе қарор дорад. натиҷа ҳамин аст, ки дар рӯзҳои сарди фасли зимистон дар муассисаҳои томактабии пойтахт ягон монеа вуҷуд надорад ва раванди таълим мувофиқи нақша идома дорад. муассисаи мо бо гармидиҳии болер таъмин карда шудааст. ҳарорати ҳамаи гурӯҳҳо бо
درجه 22 گرادوس هست. شرایط ضروری برای فصل زمستان برای کودکان فراهم کرده شده است. قابل به ذکر است که جهت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان برای آمادگی به موسم تیرمز زمستان امساله و فعالیت منتظم ساحه‌های مربوطه کشور ستاد مخصوص جمهوری فعالیت می‌نماید و نظارت در این روند خیلی جدی راه اندازی شده است. بیشتر حادثه‌های سوختار از استفاده نادرست تجهیزات برقی گرمی‌دهنده و تجهیزات به واسطه مواد سوخت استفاده شونده در فصل زمستان رخ می‌دهد. بهر پیشگیری از سر زدن حادثه‌های سوختار و حفظ اموال شهروندان، کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در تشکیلات و مؤسسه کارهای فهماندهی و سنجشی می‌گذرانند. همکارانمان از شهر کولوب موضوع را پیگیری کردند. با مقصد پیشگیری از حادثه‌های سوختار، کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌ها به ساکنان و کارمندان تشکیلات و کارخانه‌ها پیوسته کارهای فهماندهی و در انشاءات‌های گوناگون سنجش می‌گذرانند. در شهر کولوب نیز قسم منطقوی خدمات مذکور از روی نقشه چاره‌بینی‌های تصدیق گردیده فعالیت خویش را جان‌ناک نموده در تشکیلات و اداره، مؤسسه‌های معارف و تندرستی، خانه‌های بلندآشیانه و کوچه و محله‌ها با ساکنان صحبت و می‌گذرانند. اینچنین دوام 11 ماه سال جاری از روی نقشه سنجش‌های مشترک دایر نموده در بعضی مؤسسه‌ها حالت‌های رعایت نکردن قاعده‌های ضد سوختار را معین کردند که نسبت مسئولان پروتکل‌ها و چاره‌ها اندیشیده شدند. این نوبت سنجش در مکتب اینترنت جمهوریوی کودکان یتیم در شهر کولوب گذرانیده شد و معین گردید که در این مؤسسه با قاعده‌های بخطری ضد سوختار رعایت کرده می‌شود. گوشه‌های سوختار نشانی با تمام تجهیزات و لوازمات ضروری مجهز گردانیده شده است. در همه بناها جمع‌های آب نصب گردیده، حوض آب برای سوختار نشانی در حالت خوب قرار دارد. در بنای خوابگاه نیز ناقل‌های برقی و تجهیزات گرمی‌دهنده موافق قاعده‌ها استفاده می‌شوند. در مؤسسه دولتی ما قاعده‌های بخطری ضد سوختار رعایت کرده می شود. کارمندان خدمات آتش‌نشانی با ما همکاری دارند. خوشبختانه در همین مؤسسه ما یگان حادثه سوختار به عمل نیامده است. همین گونه سنجش در تولدخانه شهری گذرانیده شد و معین گردید که در این مؤسسه قاعده‌های بخطری از سوختار رعایت کرده می شود. در مؤسسه‌های ساحه معارف نیز بهر پیشگیری از حادثه‌های سوختار تمام تدبیرهای ضروری اندیشیده شدند. نتیجه چنین صحبت و واخوری‌ها و سنجش‌های پیوسته کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان است که در 11 ماه سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته حادثه‌های سرزدن سوختار در منطقه کولوب کم به قید گرفته شدند. شیرین جان سفرزاده، سیف‌الدین اسماعیلوف از شهر کولوب برای برنامه نوید. در شهر خوجند بخشیده به 27مین سالگرد تأسیس حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان تحت عنوان سهم زنان در تطبیق هدفهای سازنده حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان همایش برگزار گردید. تذکر داده شد که حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در فضای سیاسی کشور ثابت قدمانه فعالیت داشته، چون حزب مردمی توانست خود را با غایه‌های سازنده و بنیادکارانه و وطن دوستانه و وطن پرورانه به مردم به طور ارزنده معرفی نماید. جزئیات بیشتر در مطلب نوبتی برنامه. امروز در تالار کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوخت بخشیده به 27مین سالگرد تأسیس‌یابی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان همایش زنان تحت عنوان سهم زنان در تطبیق هدفهای سازنده حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان برگزار گردید. در امروز همایش بانوان فعال حزب، رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوخت اسماعیل زاده ظفر مرتضی و معاون رئیس ولایت سوخت زینوره عظیم عاقلزاده اشتراک نمودند. رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوخت اسماعیل زاده ظفر مرتضی اشتراکیان همایش را خیر مقدم نموده اید به تأسیس‌یابی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان حرف زد. قید گردید که 10 دکبر سال روان به تأسیس‌یابی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان 27 سال پر شد. طول این سالها تاجیکستان از یک کشور جنگ زده به دولت آباد و مترقی تبدیل یافت که البته ثمره سیاست دوربینانه رئیس حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی
пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмони раҳмон ва татбиқи барномаҳои ин ҳизби созанда мебошад. امروز نقش بانوی تاجیک، زنی تاجیک در همه ساحه‌های مختلف خواجگی خلق جمهوری عزیزمان خیلی نظررس است. قبول سلسله برنامه‌های دولتی مربوط به ساحه زنان نیز نظررس میباشد. برنامه دولتی سمت‌های اساسی سیاست دولتی آید به تامین نقش و مقام زنی تاجیک، تربیه، انتخاب، جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده از حساب زنان و دختران لیاقتمند، استراتژی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان، همزمان جدا نمودن گرانت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای زنان هنرمند، همزمان جدا نمودن گیرندگان استیپندیا، اینچنین کوتاهای پرزیدنتی برای جوان دختران تصدیق گفته‌های بالا میباشد. جامعه همیشه نیازمند شخصیت‌های خردمند و باسواد و سازنده است. رسالت سازندگی اصلا خاص زن‌هاست. با درک همین نکته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت رئیس حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امانی رحمان خیلی به مورد گفتند تا دمی که بانوان در سر گهواره ملت تاجیک هستند این ملت آزاد، این کشور آباد و این دولت پایدار خواهد بود. این نکته را رئیس حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوغد در همایش زنان ارائه نمود. واقعا دوران صاحب استقلالی به زنان و بانوان تاجیک روح و توان، قدرت و توانایی عطا بنموده موقع این قشر با اعتماد جامعه را در نزد دولت و ملت معین نمود. 27 سال است که حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان به عرصه سیاست وارد گردیده با هدفهای استوارانه خویش به پیش قدم می‌گذارد. در سمت ترغیب فعالیت شورای زنان حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان با برنامه مکمل و مشخص راه اندازی نموده بهر پیشگیری خشونت و زوراوری در عائله ها، تقویت بخشیدن استواری عائله های جوان فعالیت با ثمر دارد. ما زنان و بانوان همیشه سیاست عاقلانه، دوربینانه و نیک اندیشانه پیشوای معظم ملت راهبر حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را جانبداری بنموده جواباً به این غمخواری راهبریت عالی کشور در آبادی وطن سهم نظررس خود را خواهیم گذاشت. در همایش زنان در موضوع سهم زنان در تطبیق هدفهای سازنده حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان، سهم بانوان حزبی در رشد علمی تاجیک و جوانان همچون نیروی سازنده با اعتماد و سرمایه پایداری انسانی به سهم حاضری رسانیده شد. در فرجام همایش زنان رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوغد قید نمود که تشکل فرهنگ سیاسی اهل جامعه بخصوص زنان و دختران، غمخواری در حق زن مادر هرچی بیشتر به کارهای جمعیتی و سیاسی جلب نمودن آنها یکی از مهمترین سمت‌های فعالیت و وظیفه‌های اولین درجه حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان به شمار می‌رود و این مسئله در برنامه آیین‌نامه حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان همچون یکی از هدف‌های اساسی اساسناک شده است. бахшида ба ҷанбасти солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳру навоҳии вилояти Хатлон форумҳои ҳунармандӣ ҷараён доранд. чунин як чорабинӣ дар ноҳияи Абдурахмони ҷомӣ таҳти унвони нақши пешвои миллат дар рушди ҳунарҳои мардумӣ доир гардид ки дар он занону бонувони ҳунарманд аз ноҳияҳои Хуросон, Ёвон ва Абдурахмони ҷомӣ иштирок карда ҳунарҳои милливу анвои гуногуни ғизоро пешниҳоди тамошобинон гардониданд. ҳамкорони мо дар ин бора иттилои бештар медиҳанд. ҳунармандони ноҳияҳои Абдурахмони ҷомӣ, Ёвон ва Хуросон маҳсули дастранҷи хешро дар саҳни қасри фарҳанги ноҳияи Абдурахмони ҷомӣ ба маърази дид гузоштанд. ин намоишгоҳи бошукӯҳ шаҳодат аз он медод ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакат ҳунарҳои мардумӣ дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ рушди нумӯи тоза ёфта, ҳунарҳои фаромӯшшуда аз нав эҳё гардида истодаанд. тӯли ин 3 сол ҳунармандони вилояти Хатлон ташаббус ва дастгириҳои хеле хуб нишон дода имрӯз ба як муваффақиятҳои калон ноил гардиданд. он ҳунарҳое ки солҳои тӯлонӣ аз маддиназар дур монда буданд аз сари нав эҳё гардиданд, чун аз ҷониби роҳбарияти кишвар ҳунармандон аз супоридани андозҳои гуногун озод гардиданд ва ин бори дигар имкон даст дод ки ҳунармандони мо баҳри эҳёи ҳунарҳои гузаштаи ниёгони худ кӯшиш намоянд.
намоишгоҳи омодасохтаи ҳунармандони ноҳияи Хӯросон ки аз номгӯи мухталифи ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла сӯзанзаниву давриҳо, чаканҳои зебо, сарандозу хонҳои арӯсӣ, намунаи қуроқдӯзӣ, хафабанду чолбандҳои бо маҳорати баланд омода шуда ва тарзи омодасозии курпаю болинҳои миллӣ иборат буд, диққати тамошобинонро сӯи худ мекашид. дар ин чорабинӣ ҳунармандони ноҳияи Хӯросон низ иштирок намуда ҳунарҳои маҳсулотҳои ҳунарии худро ба намоиш гузоштанд. мо бонуон аз он хурсандем ки имрӯз чунин ватани азизу обод дорем. ҳунармандон озодона имрӯз ҳунарҳои худро озод ба бозор мебароранд ва аз пешвои муаззам миллат имрӯз мо сипосгузорем ки чунин шароитҳоро ба бонуон муҳайё намудааст. дар гӯшаи дигари намоишгоҳ катбонуҳои ҳунарманди ноҳияи Ёвон дар баробари ба мағраз гузоштани либосҳои милливу анъанаҳои хоси маҳалли худ, инчунин маҳсули пухтупаст, нону кулчаҳо, маҳсулоти қаннодӣ ва дигар анвои ғизоиро ба намоиш гузошта буданд. ҳайати меҳмонон аз намоишгоҳи ҳунарҳои мардумии ноҳияҳои мазкур дидан намуда, ҷиҳати боз ҳам рушд бахшидан ба ҳунарҳои мардумӣ андешаҳои хешро баён доштанд. 32 марказҳои ҳунармандӣ дар 25 шаҳру навоҳии вилояти Хатлон таъсис дода шудагӣ аст, ки харидорон ё ин ки мухлисони чакану заргариву зардӯзӣ метавонанд ки озодона аз ин мағозаҳо ё марказҳои ҳунармандӣ васеъ истифода баранд. дар вилояти Хатлон мактаби устоду шогирд таъсис додем ки имрӯз он нафароне ки солор ҳастанду ба ҳунармандӣ машғул ҳастанд метавонанд ки ҷавондухтарон ё ҷавонписаронро бо касбҳои гуногун омӯзиш диҳанд, омода намоянд, чун ман фикр мекунам ки рисолати ҳар як модар аз он иборат аст ки ҳамчун як зани ҳунарманд, ҳамчун як зани донандаи таърихи бою ниёгони худ духтаронро мо ба зиндагӣ омода намоем. баргузории чунин чорабиниҳову форумҳо дар дигар шаҳру ноҳияҳо, яъне боз дар минтақаи Кӯлоб ба нақша гирифта шудагӣ аст ва мо кӯшиш мекунем ки то дуртарин ноҳияи Кӯҳистон ки ин Шамсиддин Шоҳин, Муъминобод, Хоалингу Балҷон аст, чунин форумҳоро баргузор намоем. қисмати дигари форуми ҳунармандон ки зери шиори нақши пешвои миллат дар рушди ҳунарҳои мардумӣ унвон шуда буд, дар қасри фарҳанги ноҳия идома ёфт ки дар кори он доираи васеъи ҳунармандон, мудирони шӯъбаю бахшҳои кор бо занон ва оилаи се ноҳияи ин минтақа иштирок намуданд. зимни суханронии хеш муовини раиси вилоят изҳор дошт ки давоми 3 соли охир дар доираи амалӣ гардидани дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат дар самти рушди анъанаҳои миллӣ, ҳунармандони шаҳру ноҳияҳои вилоят ба ташкили дуконҳои ҳунармандиву рушди ҳунарҳои аҷдодӣ ба садҳо нафар занону духтарони деҳот садҳо ҷои нави корӣ фароҳам оварда шуд. ҳамчунин дар кори форум таъкид гардид ки дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар вилоят озмунҳои гуногун гузаронида шуда, ғолибони ин озмунҳо дар сатҳи ҷумҳурӣ вилояти Хатлонро муаррифӣ намудаву ба гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ сазовор шуданд. дар вазъияти тантанавӣ як гурӯҳ аҳли ҳунар, ҳунармандони асилу чирадаси ноҳияҳои иштирокчӣ бо ифтихорномаҳои ишрои иттифоқҳои касабаи вилоят ва сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти ноҳия сарфароз гардонида шуданд. дар фарҷоми ин чорабинӣ барномаи рангини аҳли фарҳанги ноҳия иборат аз суруду таронаҳои ватандорӣ, рақсҳои зебо ва саҳнаҳои ҷолиб пешкаши ҷамъомадагон гардонида шуд. имрӯз дар театри академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ озмуни ҷумҳуриявии китоби сол 2021 аз рӯи 6 бахш ҷамъбаст гардида, ғолибон бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ шуданд. озмуни мазкур аз ҷониби Вазорати фарҳанг бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти муҳтаво ва ороиши китобҳо баргузор карда шуд. дар оғози чорабинӣ муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Давлат Сафар ҳозиринро барои иштироки фаъолона дар озмун табрик намуда иброз дошт ки мақсад аз баргузории озмун дарёфти беҳтарин асарҳои бадеии муосири тоҷик аст ки ба меъёрҳои санъати сухан ва забони адабӣ ҷавобгӯй бошанд. инчунин асарҳое ки ба озмун пешниҳод гардиданд фарогирии мавзӯъҳои ваҳдати миллӣ, ифтихор аз ватану ватандорӣ, тарбияи ватандӯстии ҷавонон, тарғиби дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ ва ба ин восита арҷгузорӣ ба тамаддун ва фарҳанги миллӣ буданд. озмун аз рӯи шартҳои маҳорати маъниёфарӣ, риёяи санъати сухан, бадеият, забон, услуб, пайвастагии афкор ва банду басти силсилаи воқеаҳо, мувофиқати мазмуну мундариҷаи асар бо талаботи замони муосир гузаронида шуда, дар он муаллифони асарҳои назму насри тоҷик ки эҷодиёташон дар соли 2021 дар муассисаҳои нашравии ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шуданд, иштирок намуданд.
اصلا کتابی که ما در دست داریم و امروز در نامیناسیای اثری پوبلیسیتی جایآور و سزاوار گردید، کتاب دستجمعانه است که در دایره آزمون نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان روزنامه جمهوریت بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و بازتاب فرزند ملت قهرمان تاجیکستان محترم امامای رحمان راه اندازی شده بود و از بین بیش از 300 موادی که به آزمون وارد شد ما همچون رمزی 30 سالگی استقلالیت 30 مقاله را گلچین کردیم و در این کتاب در این مجموعه جمع آوردیم. این جانب از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، از حکمانی که به این کتاب رای دادند و از این محفل بزرگ فرهنگی سال در جمهوری تاجیکستان به نهایت سپاسگزار هستم و تلاش میکنیم که باز در آینده آثار مناسب، آثار با ارزش‌تر برای خوانندگان خود ایجاد کرده پیشنهاد نماییم. با آزمون از طرف مؤلفان 300 کتابی تازه نشر بدیعی، نظم و نثر، پوبلیسیستی و بچگانه پیشنهاد گردیده از جانب شاعر و نویسندگان معروف کشور حکمی گردیدند. همین طور ضمن نتیجه‌گیری آزمون به غالبان کتاب‌های نظم، نثر، پوبلیسیستی و بچگانه دیپلم و مکافات‌های صحوی و مادی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان سپرده شدند. در بخش نظمی آزمون بهروز ذبیح‌الله برای تالیف کتاب سپاه سخن، گروه سفر برای کتاب دیده درد و رعنای خورشید برای کتاب نوته سبز غالب گردیدند. در بخش نثر دلوار میرزا برای تالیف کتاب خیفر، سید احمد زردان و خوشقدم خالقوف برای کتاب کوه آهن و خالق نظر جمعه‌زاده برای نشر کتاب بیوکفالت بینند قدردانی گردیدند. اینچنین در آزمون یک زمره اثرهای پوبلیسیستی، نظم و نثر بچگانه و نمونه ترجمه نیز غالب دانسته شدند. در فرجام بحر بولیدروحی اشتراکچیان از جانب هنرمندان معروف کشور برنامه فرهنگی پیشنهاد کرده شد. با تشبث مؤسسه دولتی تلویزیونی جهان‌نما و با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، فستیوال فیلم‌های مستند تلویزیونی شهریمند که چند پیش اعلان گردیده بود جنبش شد. این فستیوال میانی روزنامه‌نگاران تلویزیون و رادیو صورت گرفت. در چاره‌بینی غالبان از روی 10 نامیناسیون قدردانی گردیدند. گزارش همکارانمان در این خصوص تهیه گردیده است. با همین شیوه ادانه و استقبال گرم غالبان، فستیوال فیلم‌های مستند تلویزیونی شهریمند نتیجه گیری شده. غالبان از روی 10 نامینه قدردانی گردیدند. مراتب اول است که با دستگیری‌های مقامات اجرایی کمیته دولتی شهر دوشنبه و تشبث مؤسسه دولتی تلویزیونی جهان‌نما، تدبیر مذکور راه اندازی شد و بهترین‌ها معین و قدردانی گردیدند. این در حال صورت گرفت که شهر دوشنبه سال 2021 همچون پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل و پایتخت سیاحی کشورهای اعضای سازمان همکاری اقتصادی انتخاب گردیده بود. یعنی دستاندرکاران موفقیت پیشروی‌های شهر دوشنبه و همراهی روزنامه‌نگاران را بابت به شهر سبز تبدیل دادن دوشنبه به نوبت گرفته چاره‌بینی مذکور را روی دست گرفتند. زیرا اشتراکچیان آزمون تنها روزنامه‌نگاران بودند و فیلم‌های پیشنهاد گردیده نیز از سمت‌های مختلف حیات اقتصادی و اجتماعی و معدنی و فرهنگی شهر دوشنبه آماده گردیدند. حاضرین تشبث مذکور را با تدبیرهای تنتنوی بخشیده به استقبال جشن 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ربط داده، برگزاری آن را جهت دستگیری روزنامه‌نگاران حرفه‌ای نیک ارزیابی کردند. بسیار خوشحالم که امروز در فستیوال تلویزیونی که از جانب مؤسسه دولتی تلویزیون جهان‌نما راه اندازی گردید جنبش گردید، در نامیناسیون معماری و ساختمان غالب شدم. برای من یک افتخاری بزرگ است و این غالبیت مرا باز هم وادار می‌سازد که همون کوشش و غیرت خود را بهر تهیه برنامه خوب، بهر ترغیب و تشویق زیبایی‌های شهر دوشنبه پایتخت عزیزمان روانه کرده باشم. در واقع امروز از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، خاصتا رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در شهر دوشنبه کارهای آبادانی و سازندگی زیاد به چشم می‌رسد و این هم شایسته تحسین است. من که در فستیوال تلویزیونی فیلم‌های مستند تحت عنوان شهریمند در نامیناسیون خدمترسانی صاحب جایزه گردیدم، پیش از همه با این
کمیته تدارکات ایثار سپاس میگویم. بهترین فیلم تلویزیونی در موضوع ساختمان‌های شهر دوشنبه، بهترین فیلم در موضوع معارف، سیاحی و هنرهای مردمی، نامیناسیون فرهنگ شهرنشینی، عالم سیاحت و امثال اینها از ژانرهایی بودند که غالبان از روی آن قدردانی گردیدند. اگرچه فستیوال بار اول راه اندازی شد، اشتراکچیان نیز کم نبودند. همین را به نوبت گرفته تصمیم‌ها برای همساله گذراندن آزمون الکی روی دست گرفته شد. البته این شهر زیبا می‌ارزد که همیشه درباره او فیلم‌ها کنیم و اثرها نویسیم و همین گونه ایجادکارا باز هم درباره زیبایی‌های این شهر باید همیشه ایجاد نمایند و برای تشکیل کنندگان این فستیوال باز هم مینداری خیش رو بیان میکنیم که مهنت ما ایجادکاران را قدر نمودند. با اطلاع دستاندرکاران از فیلم‌های پیشنهاد گردیده همگیشان قابل قبول بودند و بازگوی مهارت والای حقیقت نگاری حرفه‌ای در این سطح تشکیل کردن فستیوال بیشک هوس و حوصله اهل قلم را در سمت انعکاس دستاوردهای بزرگ زمانی صاحب استقلالی بیشتر خواهد کرد. طبیعتاً گل طبع انسان را بریده ساخته با بوی خوش و معطر خویش به محیط اطراف تراوت تازه می‌بخشد. همین است که سال تا سال در گوشه و کنار جمهوری ساحه گلپروری رشد کرده، نفران زیبای پرست از حساب پرورش گل‌های موسمی روزگار خویش را بهتر می‌سازند و ساکن ناحیه کوشانیان رسول جان قادرов از زمره آنهاست. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاران ما. حتی فصل سرما نتوانسته است گل‌های شکوفانی نزد حوله رسول جان قادرов را خزان سازد. چون این مرد کاردان و عاقل گلپرور است و 30 سال عمر پربرکت خود را برای نگاه و بین پرورش گل بخشیده است. ما این گلپروری سالهای 88 سال یاد گرفته آمدیم. در خدمت بودیم، ما یاد گرفته آمده دیدن تاجیکستان تشکیل کردیم این کارا. چند سال شد؟ من 88 سال. همین استاد همین کسبه شده موندگی ما بود. چنانه که این مرد گلپرور میگوید او زمانی به پرورش گل شروع کرد که خواجگی‌های دهقانی تجدید شد و همه صاحب سهمی خود گشتند. او با استفاده از قده‌های در اختیار داشته‌اش به پرورش گل مشغول شد. امروز خواجگی او با نام بنیاد نام برآورده است. مردم فقط خرسندیاش به من توی میکنن، زادروز دارند. خیلی من مهمانا میان از خارج. ما همین خدمت همین گلای خودمون محل اینمی ولایت ختلون نمیشه. ما همه جا تو ولایت سوق روی میکنم همین. خواجگی بنیاد در اختیار خود 2 هکتار و 80 سوتیق زمین دارد که 80 سوتیق آن را گرمخانه‌های گل تشکیل می‌دهد. گل‌های پرورده او را خریداران از در خانه آمده می‌برند. حاضر ما گرمخانه محکم کردیم. حاضر اینجا سیستم گرمکنی نیست. حالا این تو اکونت گرمخانه نو کردیم. نه اینو ما همین سال گذشته کردیم. مایده بود و اونقدر ناز نیست. انا کن امسال هم که تشکیل کردیم. همین ما سال آینده نقشه بسته. می‌بینیم اتاپلین سیستم موسمی که من مثلا گلوی خرزانتمین تیره ماهی هست، گلوی صدبرگ روزا میگیم و یا همین بهار تا تیره ماه میستد. بعد گلوی استر هست. همونم این سپتامبر میشه و تمام میشه. موسمی چخیل روی باشه کارده میگیریم، تمام شده دیگه وای کدر رفته میگیریم با. باید گفت که خواجگی گلپروری بنیاد جماعت دهاتی ثروت استقلال ناحیه کوشانیان امروز 20 نفر زنان و دختران خانشین را به جای کار و معاش خوب تامین نموده است. قندوز خان قادر و همسری رسول جان است. او 30 سال قبل به این خاندان کلین شده آمده است. همکنون او نیز در سمت گلپروری تجربه دارد و پیوسته به شوهر کمک میرساند. با oilaga من kelin bo'lib keldim. از همان سالی که من در این عائله کلین شده آمدم به گلپروری آغاز کردم. کار گلپروری را من از شنونیدن قلمچه‌های گوناگون گل‌های صدبرگ و میخچه‌گل سر کردم که از این چیز درآمد خوب به دست می‌آوریم. هر نمودlardan ekdik. رسول جان قادرov در برابر رشد ساحه گلپروری در قده‌های دیگر خواجگی به پرورش سبزیجات بروقتی از جمله پومیدور و بادرین قلفینه جواری مکه دان مشغول گشته در مساحت 30 سوتیق دیگر زمین‌هایش باغی عبارت از درختان سیب و شفتالو، آلو و دیگر میوه‌جات خوش‌طعم را بنیاد نموده است. بینندگان گرامی، این بود نشر جنبسته برنامه اطلاعاتی نوید منظور شما. براتون شب خوش و خوب را تمنا می‌کنیم. خیر.